Labdien! Šodien mēs tiekamies sociālo zinību stundā, un tēma mūsu ir vēlmes un vajadzības. Vēlmes желания, vajadzības потребности. Paskaties lūdzu uz ekrāna un padomā, par ko varētu būt šī tēma. Noteikti lielāka daļa no jums ir dzirdējuši šos vārdus, bet tomēr nebūs lieks šodien to atkārtot. Tātad visiem cilvēkiem ir dažādas vēlmes un vajadzības, un, lai augtu veselam, dzīvotu laimīgi, ir nepieciešams ēdiens, apģērbs, ģimene un draugi, izglītība un izklaide. Наши желания и потребности непрерывно меняются. Чтобы удовлетворить свои желания и потребности, необходимы ресурсы. Например, полезные ископаемые, знания человека, его навыки, деньги, а также многое другое. Ресурсы человек может взять у природы, сделать сам. А как вы, ребята, думаете, ресурсы безграничны? Конечно же нет, они ограничены, и поэтому очень часто нам приходится в жизни делать выбор. Tagad es tev nosaukšu dažādas lietas, bet tev ir jāpaņem lapiņu un jāuzzīmē divus groziņus. Izdari to, lūdzu. Un tagad es nosaukšu dažādus priekšmetus, un tev jāpadomā un jāieraksta tā priekšmeta ciparu, kuru tu ieliksi katrā no groziem. Pirmais grozs ir es gribu, bet varu iztikt. Un otrais grozs ir man vajag, es nevaru iztikt. Piemēram, 1. Ēdiens. Padomā un ieraksti ciparu 1 ēdiens tajā grozā, kuru tu gribētu to ielikt. 2. Dators. 3. Jaunā spēle. 4. Māja. 5. Ģimene. Un 6. Ziftiņa. Ziftiņa ribka. Malacis, tu ierakstīji, bet tagad mums kopā to visu ir jāparbauda. Tātad, pirmais grozs mums ir vēlmes. Vēlmes, naše желания. Un otrais vajadzības, naši потребности. Es piedāvāju jums šādu variantu. Pirmajā grozā, tur, kur mums ir vēlmes, es gribētu ielikt datoru, jauno spēli un ziftiņu. Noteikti, ka mēs visi to gribam, bet laikam varētu bez tā iztikt. Un mūsu vajadzības man vajag, bet es nevaru iztikt. Laikam ēdiens, jā, neviens no mums nevar dzīvot bez ēdiena. Pēc tam 4. Māja, jo mums visiem vajag kaut kur dzīvot. Mēs nevaram dzīvot uz ielas, mēs visi kaut kur dzīvojam. Un arī ģimene, protams, bez savas ģimenes mēs arī nevarētu, jo mums vajag komunicēt un mums vajadzīga mīlestība, atbalsts un tā tālāk. Pārbaudi sevi, paskaties, vai tev viss ir pareizi. Ja nav, tad izlabo lūdzu kļūdas. Noteikti tu esi kādreiz redzējis šo ļoti популяру Маслоу пирамиду. Пирамида потребностей. Внимательно посмотри на экран и изучи эту пирамиду. Первая и вторая ступень – это наши базовые потребности. Физиологические, как пища, вода, сон, а также потребности в безопасности, защищенность, стабильность, уверенность. Нам нужно всегда чувствовать, что нас защищают. Следующая ступень, 3 зеленым цветом, это потребности в контакте. Это общение, это поддержка, любовь, это знание, что мы что-то можем. Именно это следующие ступени. И последняя – это потребности в развитии. Это красота, путешествия, посещение музеев, чтение книг, все, что мы делаем для того, чтобы стать лучше, чтобы стать умнее,
чтобы развиваться. То есть вы должны четко понимать, что базовые потребности наши – это то, без чего мы, в принципе, физически не могли бы существовать. Это пища, вода, сон. То есть вы сами понимаете, что это для нас самое-самое важное. Lūdzu, padomā un atbildi man uz vienu jautājumu. Vai es varu apmierināt visas vēlmes un vajadzības? Можем ли мы сразу, одновременно удовлетворить сразу все свои желания и потребности? Nu, protams, ka noteikti jūs paši to zinat, ka nē, jo mums ir resursi, un resursi mums ir ierobežoti, resursi ограничены. Un mūsu vēlmes un vajadzības ir atkarīgas no vecuma, no dzīmuma, no gada laika, no dzīves vietas, интересам, профессиям. Ну, например, в январе человеку нужна теплая одежда и зимняя обувь. Летом легкая одежда и сандали, например. Хоккеисту нужны хорошие коньки, а пловцу хорошие очки. И именно это влияет на наши потребности и желания. Paskaties lūdzu uz ekrāna. Ko tu redzi? Jā, noteikti jūs visi redzat vienu un to pašu parku. Parkā ir ļoti, ļoti daudz cilvēku. Katrs kaut ko dara. Es jums piedāvāju šāda veida uzdevumu. Padomāt, kas ir vajadzīgs cilvēkiem parkā. Piemēram, vai jūs redzat zēnu, kurš brauc ar divriteni? Paskatieties, jā, redzam, kas ir vajadzīgs šīm zēnām, lai viņš varētu būt laimīgs. Nu, noteikti, ka divritenis, pareizi, lai viņš varētu braukt un nodrošināt savas vēlmes, viņam ir vajadzīgs divritenis. Nu, varbūt arī fiziskā slodze, физическая sagatavotība, физическое усилие ему надо, он должен быть сильным для того, чтобы мог проехать свои километры, должен быть выносливым. А теперь я предлагаю вам самим найти любого человека и подумать в этом парке, что же ему необходимо, какие у него есть желания и потребности, чтобы быть счастливым. Подумайте самостоятельно и расскажите сами себе, например. Знаете, ребята, готовясь к этому уроку, я нашла очень интересный афоризм Максима Горького. Росту человеческих потребностей нет предела. Чем дольше человек будет жить, тем больше он будет хотеть. И человек никогда не будет доволен, и никогда. И это лучшее его качество. Самое требовательное существо на свете – это человек. Подумайте, как же вы понимаете эту его фразу, да, наверное, человеку всегда будет мало, и вы сами знаете, что всегда чего-то хочется, новые желания, новые потребности, но вы должны четко понимать, что из этого vajadzības, потребности, и что из этого vēlmes, желания. Mājās, jūs tagad visi esat mājās, es piedāvāju jums izpildīt darba burtnīcā pirmo uzdevumu 28. lapas pusē. Tas ir darba burtnīcā. Tur jūs atradīsiet tabulu. Un tabulā jums ir jāieraksta 5 savas vēlmes un 5 savas vajadzības. Izdariet to, lūdzu, nofotografējiet un atsūtiet. Paldies par stundu, jauku dienu!